Lamsogo faidi जों tabok daily update notification o nagi nelenai private job tei college admission tei government job rok nagi nelenai tini ni update o nirok video no paithak jora nailedi tei nirok ni friends no share khailedi Kwtal kongke ba subscribe khaigi tongladi nirok ni support belai khe nango nirok ni support omohai khe rogoi tongladi nirok ni support hingke omohai nirok video no je mansak share khaimani omono nirok ni support belai khe nango ge je nirok samung gothok jangma nirok tongkeba call khaigi direct ne call khaigi nirok samung khaigani try khailedi je daiti doi call khaimanai brok no go samung go magai manai ge nirok fungai ke search khaigi naidi daily update notification magani bagai ei channel Tripura job daily ni fungai ke search khaidi daily update omohai ke notification magai tongnai nirok fungai ke daiti tani search khaidi sa hangke naidi je daiti doi call khaimanai brok no samung go mamani bagai no daiti doi nirok nukke call khaimagani bagai rong masao ge faidi जों नायगिने लाइसिनाय kaisa ke marketing job door to door marketing কাজ করার জন্য মডিউলার কিচেনের দোকানের লোক চাই 2 হুইলার থাকা দরকার স্যালারি প্লাস ইনসেনটিভ দেওয়া হবে door to door marketing খাইগানি বাগै খরকসা বরক নাজাंनाय বাইক রক তংखेबा जानाय o samungo khlai manai salary rok tei incentive rok rojaknai broni mobile number rok rengdi je khaigani interest tongnai rok 8359799052 o contact laidi then next nailai driver chai i10 গাড়ি চালানোর জন্য মধ্য বয়সী 10 বছরের এক্সপেরিয়েন্স সহ ভালো ড্রাইভার দরকার মোবাইল নাম্বার 8335979052 o contact laidi i10 গাড়ি চালগানি বাগৈ খরকসা o jaga go 10 বছর experience tongi tongke o jaga go khlai manai driver ni go je interest tonai rok samungo grangani bagai call khaidi then next nailai কর্মী আবশ্যক মাঠ কর্মী ও অন্যান্য এনজিও কাজের জন্য সব বয়সেরই মহিলা পুরুষ কর্মী দরকার অমৃতলাই স্থাপ গোকুলনগর সমতল পাড়া উদয়পুর যোগাযোগ 9862819509 একেবা 9862819473 एनजिओ नि सामुंगो खाइगानि बागै चलायाखै बाबरै o jaga go khlagi manai ge गोकुलनगर समतल पाड़ा उदयपुर o jaga o angnai tei next nailai job vacancy বুদ্ধনগরের একটি স্বনামধন্য কোম্পানির পেপার কাপ মেশিন অপারেটরের জন্য কিছু নতুন পুরুষ বা প্রার্থী চেয়েছিল খয়রপুর ও বুদ্ধনগর এলাকার প্রার্থীদের প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বুদ্ধনগর এরিয়াগো যে tongui tongnai rok o jaga go samung khlagi manai snamoddo company kaisa paper rok nangmani tei cup rok machine omohai ni operator ni samungo khlaijangnai chalano najangnai o jaga go khayarpur je tongui tongnai rok ke teibo prefer rojaknai o jaga mobile number rojago tongmani go call khaidi nirok je interest tongnai rok boni last date hingke 19 october ni bisingo nirok boi contact khaigi manai broni mobile number 8787862390 o contact laidi then next na lepinai amke kaisa walk-in interview केंद्रीय विद्यालय आम्बासा o bukhak teke school ni contractual post ke najangnai oro jaga ko nirok walk-in interview rogui manai जों kono details nailini kisa nirok ni original document rok telangai ma tangnai o jaga o walk-in interview ni bagai nirok ni je document tongmani tei passport size photograph rok telangai ma tangnai post ni bumung PGT in English ni go teacher ngai manai te kaisa ke TGT social science ni go rangai manai te kaisa ke PRTS o jaga post o koroksa ke najangnai interview date ingkha
PGT English nigo 19 October 2024 te kaisa ke TGT Social Science nigo 19 October same no bohai te kaisa PRTS nigo bo same bohai no. The candidate must have working knowledge of computer and good communication skill in Hindi and English. Nirokni kok samani rok te computer English rok or computer knowledge rok omohai rok tongui tongani nangnai computer knowledge tongke jolai ke sanai te good communication skill rok ke Hindi te English tongani nangnai ake te nirok oro jaga go graduation tabo nirok graduation khaimani pore B.Ed ake DLEd omohai course rok nirokni tongui tongke ba belai ke sanai ake je khayani interest tongnai rok nirok biodata tlangai brok bai malaidi haike ba broni contact na ba robu call khaigi nirok sangai nei manai haike sangai nirok thanglaidi kendra bidyalaya o jagao udip jaga thaite bese sapige ambasa kendra bidyalaya o jagao thangai work interview roi manai te o jaga go nirok form rok nirok naigi kaha ke details naigani inke broni website hagai online application biodata form submit ma khlainai boni pura nyoni document rok original matlangai thangnai sekang pila online apply khaige rok working interview ni bagai mathangnai bahai broni website hagai nai di visit khaige apply khaidi ambssa.kbs.ac.in website hagai notice board check khaigi nai di nirok nugui manai ambassa.kbs.ac.in website engete nirok 19 October thangai o jaga go interview rogi manai boni sai boni 18 rogo thangai bengya te 20 rogo thangai bengya o je time thangai ni interview rogi manai engete next na lepinai amuke kaisa government of Tripura ni bukhakti ke je notification sofaimani government job. The Education, Youth Affairs and Sport Department Government of Tripura is hereby invited and prescribed for format from the candidate who are having the permanent resident of Tripura PRTC for engagement of the following different category of posts on monthly fixed contractual basis under the Mukhyamantri Sport Development Scheme. Kaisa Education Department ke Youth Affairs and Sport Department ke o job tilangjangnai o jaga go contractual post ke najangnai Mukhyamantri Sport Development Scheme ni bukhakti ke o post ni go vacancy tabok tongnai assistant coach group C go vacancy nirok naigani total 14 jona SC nigo 3 and human reservation koroksa ST nigo 4 jona te women nigo reservation 2 UR nigo 7 30% women reservation 3 PH candidate oni bagai koroksa salary per month rojangnai 25,000 engkete discipline nironi qualification tongani nangnai karate haga basketball table tennis gymnastics hockey badminton swimming tennis archery chess athletics kabaddi yoga thangta omohai je discipline tongui tongnai rok eligible ngai assistant coach group C te kaisa second o changnai hangke junior coach group C 30,000 per month salary rojangnai total vacancy 11 SC nigo 2 ST nigo 3 women reservation o koroksa UR nigo 6 33% women reservation 2 PH nigo koroksa o jaga go je discipline tongnai rok football kho table tennis gymnastics hockey badminton swimming athletics yoga kabaddi thangta omhai je discipline nironi qualification match ngai tongke nirok o jaga go apply khlai manai te salary 30,000
te kaisa 3 ni go chengnai hangke groundsman caretaker go group D ni ngai 20,000 salary total vacancy 10 SC ni go 2 ST ni go 3 women reservation ni go khoroksa UR ni go 5 30% women reservation 2 BS ni go khoroksa omno receive online apply tabo hai keba nirok office thangai joma rogani somoy ingkha boni office address Directorate of Youth Affairs Sport Youth Affairs and Sport Shiksha Bhavan 4th floor Office Land Agartala o office o thangai nirok noni application joma rogoi manai joma rogani je receive khlaijangnai 17 October 2024 ni siming khlagi 31st October 2024 jara je office time working somoy tongui tongmani o time o nirok thangai application rok thangai joma romanai nirokni qualification ro pura details rok naigani ke broni website o hagibo nirok pura details check hagi nai manai te form rok application format rok nirok jotonw broni website o no hagi manai broni website yas.tripura.gov.in website o hagi nirok pura details rok check hagi application format rok nagi manai te next nali finai Central Agriculture University Lamphel Part Imphal West Manipur admission notice for 1 year private certificate course Central Agriculture University Manipur ni bukhaktike Imphal Manipur ni bukhaktike o notification o jaga go nirok veterinary science omohai ni course ok nagani hiwa sogoi tongnai rongke o jaga go nirok admission nagui manai Jalaki Nagaland last date inke application submit khlaijangnai 20 October 2024 ni siming khlaijangnai nirok broni website o hagai nirok pura details ok check hagi manai hai kheba broni email id go contact hagi bo nirok nagi manai broni website o sekangnai di www.cau.sc.in website o hagai check haidi hai kheba broni email id cups@yahoo.com o website o email id go nirok nironi query tongmani rokno singmanai ngete next nalai finai sport admission on vacancy 2024-25 nelit ni bukhaktike admission ni bagai obokha kaisa BTech course rok je tongoi tongnai rok te master degree course khainai hi wasogoi tongnai rok nirok admission nagui manai computer science and engineering o jagani vacancy kaisa course ni bumang te kaisa computer science and engineering Patna Aurangabad te kaisa angke tabo master degree course ni go MTech artificial intelligence Imphal data engineering Rupar Agartala cyber forensic and information security Rupar Kohima electronic design and technology Aurangabad cyber forensic Srinagar master of computer application MCA Patna MSc in SC with specialization in data science je tabok ni rok mohai sport admission nanai hiwa sugoi tongnai rok nirok National Institute of Electronic and Information Technology o jaga ko nelido admission nagai manai bachelor degree course te master degree course ni bagai nirok admission nagai manai sport admission je Agartala ni go nanai rokungke master degree nanai nirok ni data engineering o subject no nirok khlai manai inke tini na update aseng sinai nirok channel by jephro korengai tongmani bagai nirok na pipeline hambai nirok mahikene support oi tonglai di nirok daily no mahike notification manai nironi important notification rok tongoi magai nirok channel no video no jephro naigani try khailaidi jephro nirok update ma mahikene nugui tongnai government ni tabok interview rojaknai sakri sekango offline nirok apply khailai mani no nirok interview ni bagai exam ni bagai notification maya rok ngi mag hani bagai nirok o video daily update video gongke om haikene nirok nugui update rok nugui manai
haini bagai nirok ang request kage jephro no naigani try khailaidi daily update video ongka belai ki important nirokni bagai je samung naitugui tongnai private job ongthang government job ongthang school college ni jotonw o jaga update kaisa jaga ko kheno nirokno roi rogo nirok jephro no nailaidi tei je mansak nirokni friends no share khailaidi asungno jotonw hambai.